Nes han taw mawn cynnyrchig di chi a haar chile chun na Gaelic is die blianig en gun cus Aoigh Shona NicCuithein. Nes Shona mistashi sin na capadi ha bicin fistrichi ac am seo mit di ein. Sauna in your niche a hau vahus a hau in nische fydach an een dream de drochetje. Ha kedder klonje gacket, agus choshin you eikel na nirigich och om in Gàidhlig. Agus meant yn each in sin. Definitely. Ach, an eisiau go bicin mynd Gaelic y fa acet na dygachu nyr faw gedi sŵas? Wel, nyr fa mi og fa charosin y brin Gaelic ag yn tai. Fa Gaelic ag mahir ha yn as na herig agus ha mahir as glasachu sy'n yelyn sgionach ach charoi confidence eiche nyr fa eisiau brin Gaelic. Agus fa sin y dol gan y helenin son laich yn sŵre color i maheneferen agus fa iad sy'n y brian Gaelic rwmse ach ag yn tai charosin y brian mar ystrych gan sy Gaelic. Agus cyrson a faw smynioch nach rot y brian Gaelic rwt? Ghinealach sacom, hain mam an sy Gaelic agus fa tucsyn Coran sy Gaelic ach charot dirach colach ri mahin ghineal confidence nyr y faw brin stoch cuideachd fa mahin gan y thri blianach yn roinn son atosach yn sgol Gaelic ag central an yn urrainn. Agus cyrson a hiliw gan y Gaelic nes atcher ers na dy fehe? Ba Aoigh gmór acam an y Gaelic agus my cultar is the canon agus ba gma cwtramach son mchlawn a fi brin Gaelic. Ha lachi ma falach big a ha eisiau ag bunsgol Gaelic yn urrainn. Agus fa sgol dachi iawn. So, agus chara mi hyn y tucsyn gmór agus nuair a bha mé chuideachd. So fa mé dirach féimimi cur cearsan agus thosaigh mé a ríist a gciúntaigh Gaelic. Sut óvasach ma réidú. Agus cymryd a haw cleachgig dy Gaelic ma ha na dy fehe laichel? So, ha mi clachig Gaelic ag mwber, ha mi dyn clachan oes. So, bi mi óvasach drag orm. A fel mi sgrifig sy'n cearstyr yn clach. Agus bi mi a brin rydynnu mar ys trich cuideachd ar y ffôn. Agus has yn lych. Agus seo céiste vis mi cwr a hula neachúns hi a ha ac in seo SpeakGaelic. A vil fachgals nio apperst Gaelic am a Charlotte. Ghinealach tuileach a sean is son ionnsachadh hast. You're never too old to learn. Agus how cares? Glee cares leis sin. Ha mi chotalichte inis gyfil Shona a ras Gàidhlig. Agus Shona chunig sin calamajit an an urrainn a tuil nabian. Sana urrainn a hau hain agus chafór nach ilú na dy nabi gan a vancar. An cófa ty riamh mi ein? Chóla ach chanach go mé riamh ha fens gmór tíimicha léir. Ha deach chu fascid. Agus vil áte díomhad na sáirichte an an scíide urrainn a bís a tuil? Se díomhar an. Wel, ha mi ffyrwch an yn dramadrochyd agus se áte gma álainn ha fasgir Loch Ness. Ha mi fasgir bawn mil fwrfani se cosach ma hawn agus ha fasgir Greekline Way. So, ha gma ha óvasach bria. Agus haus an drasada yn cheis mi an tai a hwcal? Wel, hásig sin díreach an dé. So, hanna foundations a táiseach so ha mi magáid a nus. Agus cyrson a faw géri dy hain a hwcal? Wel, se áte na plot óvasach bria, óvasach mór agus an sealach óvasach sganial cuideachd. Ha sin na céit Loch Mickley agus na beantan an Glenafric. So ha gyma álainn.
Agus yn byd na bí yn ac yn sin. Bí ach suas agus sias an rád, so... Chafiad fasgorst. Chafi. Agus y fel coirsneach fasgorst, fad filu. Coirsneach a gyma alyn, ha mi gyma trang leis mchlawn ach haid y sas an yn imyn. Ha dias an y glasachw byd y clwych son glasachw mewn yr gael agus na dias ile cyntai haid y clwych son glawn urrainn. Wel, taflid gymor Shona, fa na chwach clein sin, mynd taic agus mar a haw Chilig chun na Gaelic agus gyr mai hi slecht, leis sin. Tafla.